igikombe cya shampiyona. Igice cya kabiri kirimo kuva kuri Arsenal kugera byibuze kuri Aston Villa ya karindwi, ubona ko byose bigishoboka. Nta makipe arimo ahuzagurika muri rezilita zayo kandi zidahoraho. Nottingham ivuye kwa Aston Villa itsinzwe, Aston Villa yitsinze. Nottingham yakiriye Everton irayitakaje. Arsenal inganyije na Everton, inganyije na Brentford. Ubwo urumva ko ni ibintu bihabanye. Newcastle mu mikino 31 ni farasi noneho yo yatangiye kwerekana ko ya myanya kuva kuwa kabiri birashoboka, kuko uyu munsi ni iramutse itsinze ikirarane cyayo iragira amanota 59 ifata umwanya wa gatatu kuko ifite imikino 31. Habe hasigayemo ikinyuranyo cy'amanota ngahe, cy'amanota 4 hagati yayo na Arsenal. Kandi Arsenal turimo tubona bisa nkaho mu bya shampiyona nyuma yo kureba ikavuga iti kuva ku mwanya wa kabiri kugeza ku mwanya wa gatanu twaba turise kuya gukina Champions League umwaka utaha. Ahubwo reka tugume mu dufocusinge kuri Champions League. Premier League bisa nkaho Arsenal ubona ko no kunganya nta pressure, nta n'amagambo menshi ubona abakinyi babivugaho. Ari ubu bitondekanyije ku buryo uko zabaye qualifié muri Champions League mu ntangiriro zisanga ziri ku murongo umwe. Ku murongo umwe gute? Hari ukuntu ikipe zagendaga ugasanga niba ari zamutse ari za mbere eshatu byavuyeho zizajya kuri zirige zikomeye zavuyeho, nukuvuga zose zijya mu matsinda, zose zitazijya muri yangangara ya mbere zo guhondahondana. Nkeretse bino biringo wowe gusura Rwanda no kugira ngo uri muri Champions League. Ikintu gishoboka cyonyine gusa gishoboka hano Man iramutse itwaye Europa League, ya kipe abaye gatanu ntabwo yabikigiye muri Champions League. Nabyo nabwiraga ntibirashoboka Tottenham cyangwa Man imwe ya Champions League. Nukuvuga ngo iyi kipe ya gatanu ntabwo bishoboka. Umure baturage birubavu iwe cyetse cyamuturikira ati ndapfuye biramukarabaye mu ryabe musinzira. So icyo ni igice rero cya kabiri ubona ko yaba Man City ugaruye umwanya wa kabiri mu biri gukinirwa cyane rwose, kuko Arsenal yanasira remereye rezilita za Arsenal muri shampiyona zatera impungenge ku kinyonyo cy'amanota 6 mu mikino isigaye. Ni make ishobora kunganya n'ibikini biri. Newcastle yatsinze igahita ifata umwanya wa kabiri kuvamo byo ntiyavamo, ariko ntabwo byatakaza umwanya wa kabiri. Byari ngombwa ko twese tubibona mu buryo bumwe. Nituza kwinjira muri iyo mikino n'izo rezilita benda bishobora kuza kugenda bitanga igisobanuro kurushaho. Nutinda mu kanya igishushanyo cyawe kiraza guhinduka intama. Ahandi rero mbona nukuvuga ngo ni kwa kwinjira muri ya myanya 10 ya mbere, kuko nayo nta mafaranga menshi amakipe arimo arahatana. Nukuvuga ngo kuva ku ikipe ya karindwi ya munani ya Fulham ifite amanota 48 kugera byibuze kuri Brentford ya 11 ifite amanota 43, harimo icyanya cy'amanota 5. Nukuvuga ngo byibuze uyu mwaka shampiyona isa nkaho nuvuga ngo mu 10 ntago ubona ko abari inyuma y'umwanya wa 11 bakwegera mu 10 biragoye. Ahubwo mbona wenda niba ari cyo ushaka ko nkivugaho nka Everton ya 13 ifite 38, Man ya 14 ifite 38, Tottenham ya 15 ifite 37, Wolverhampton ya Man yagize 37, Wolverhampton ifite 26. Uyu munsi Wolverhampton ifite 35 kandi ifite Manchester United muri weekend. Old Trafford ariko izatsinda ikoze rani nziza y'imikino 5 itsinda 4 inganya umwe. Wolves urumva ni rani nziza Manchester izikora ni rani kuko kuva mu kwezi kwa mbere amakipe azo gukora amanota menshi ni Liverpool, ni Newcastle na Crystal Palace na Everton. Izo kipe zimaze gukora amanota menshi ko imaze gukora amanota 21 ikipe yitwa Everton. Crystal Palace imaze gukora amanota 28, ikipe imaze gukora amanota menshi ni Liverpool imaze gukora amanota 30 yuzuye. Wolves niyo imaze gukora amanota 17. Iri makipe akoze amanota menshi, iri makipe akoze rani nziza kuva kwezi kwa 12 na Aston Villa zikoze rani nziza. Ya mbere ni Liverpool yakoze amanota 30, Newcastle yakera yakoze 26, hanyuma akaze Everton na 21, Crystal Palace 28, Everton 21, Wolves 17. Ikintu cyonyine twabwira abantu Man ntizamanuka. Kumanuka byo byararangiye, kumanuka byo ntago, ariko ku mwanya wa 17 ubwo birashoboka birakubiye cyane kuko iramutse itakaje match ebyiri West Ham na Wolverhampton zigatsinda. West Ham wabyishimye. West Ham ni 17 ni 17 niyo 17 ifite 37 ifite 37.